Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usembut Menteri Ramba Kejelah Kejuk Kapor Kumu State President ke Parti NPP Ubah Presiden Pensong Ula Kentui Hilong Kemi Hilong Kepa Ki Khun Samla Bas Ngobha Wat Sya Elam Baklah Ke Jingkran Jong Kiwei Lekse Ki Bapen Sengutho Baklah Baka Sorkar Ke Syutia Ke Sorkar Kam Trei Kam Lani Ke Sorkar Ke Batu Ke Bathiam Ke Jingkran Ke Baman Ke Sengi Ke Bang Yui Wat Haki Social Media Ke Bating Ting Ngayathu ngam kwa shu tang ban page mobile ublaong ya kani na halyang uba Presiden Pensong ulakran bat pen pau ha jingalang ajing pensyai bat pen itho ke parti NPP ya ukertong ke parti nak benta ke MP election steng samoy ya ke balap nong hasor nong stan ha singi ba ar jong kata yo uba Presiden ulaong ru balai tengi elin thamau iwe pat balai ko kilok ki baem ha social media phimuan ajing mutlam yangi banginang tresh tom shu nalor ka roi kapar ka bangila ban sandur ya ka shnong ka thau ya ki pat ba nong shong shnong khnang bakandon ka suk ka san ka shong suk ka shong shngan ya ki khlung ki khna ya ki kenthe ya ki samla bad ya baro ki nong shong shnong jong ka jila ba ka sorkar kale siliam khmat ya di paiba jong ka West Khasi Hills District. Mereka dia thuk ya pi ngila train ban ngang Mexican bakang long ka jing terku ya pi ki paiba jong ka West Khasi Hills District. Ki babon ba ki plan ki project ki bala don menta hak planning stage baru ki bala don menta satang mengin I sanction. Kibapun ba ka convention hall lani ka district auditorium nangta ka madang football ka makinyo ka banyakot ka kamerkat ka standard nangta kiway ki roy ki parang ki banghi ila pipe mat siapa ka West Khasi Hills Barowe kilong kami kilong pa ki kon sama bai Sgau bahang watsya yalam bakla haka jingkren ki weipat lesi ki bapen sgau thuk bakla baka sorkar ka syutia ka sorkar kam trekam lani hana ka sorkar ka batu ka batin ka jingkren ka man kasi ka bangiyo iro wat haki social media kabanga tenteng ngani go epilodi ngam kuasu wan banpek mobile kikenten di baslo syukhay na try mangi kilong kume kilong kupa ki sama ki batipre na try kuasu banpek yang di social media kala isir kay hadu kata-kata maka to social media kama gitu paiba lani ki preo ki ai ki comment bakin tinala on ban ko sorkar to ya trai sitom ban penuh jan ya ki pro ban penuh jan ya ki nengi ya kalai ban penuh jan ya ki lengkar ka iklan ka salan hakala wat ka sidong ka tau ka don cicing ka bakau balaite bakim kenmau ya kata balai ke bangilin kenmau uway ya uway pa balai ko kibain maka social media pimuan ajing lem yang bangin ang tray sitong susu nalor karoy kapar nagilapan sandur ya kasnong katau ya di paipa noksong snang knamba kandon kasuk kasang kasyong suk kasyong snang ya ki klung ya ki kena ya ki kente ya ki sama bat ya barok ki noksong snong jong kajelah di kerajaan kumta kumbangong ya ki pilatit pilat slopo ya ka background jong neuroramba ngap don kam syuk ban ong da kumway pa mereka pakai syukwa ban penkenmau ngatarai haka history jo ka jelam bekala jongi nadu ukat kendai spa nyau puar bagi yo ialah ka jong ka state ladang bakala
They tang imain hoping ibalang epiten. Ibam nikmat nakajat benreu kasih jaitia jongi. They tang imain hoping. Like nantang donsu. Hadu mentaka kelimat donsu like mahoping. Kipai ba nong song snong jong ka West Castle Hills. Kipai ba nong song snong jong ka Southwest Castle Hills. Kipai ba nong song snong jong ka Eastern West Castle Hills. Namar kata hato kamdey mo kabok kanosit kabakraw hato kata yapi ba piyo menta kakendi ukhon terangai jompi baun long kandidat baru baun simpaten yang kena kam kum UMP jongkan Lok Sabha hantai hato del nasyo bangadai banda penbor ndai syuk ban krok ban terpat maklum buat perstun ruang baik udah penbor ya pilih cipat ba jom ka West Castle kemarin ai kajin kersan ka bakar kapura kanam ka buron sa sisempat jom ka West Castle kemarin kanang ke wartek piro mangit hem pinsel sarong bangangadeng na kaneka district. Nakwa pantong epis ngaw ba? What's ngaw truk bakla? Ay kejingkersan kebapura yang nururang ba? Kenapa unyo yang kejingjok kan kepada nururang? Dan kemudian benai kesorkan kalapas yang kaneka ordinance hakwedei makaktin kasih ngania tu yapi nilai kendo bonsen matuneu ramba nilai shop meeting bonsen matuneu ramba nakaliang jongka sorkar ban hakamak hatu ngilak sisa ban penggela ya kaktin kasih kaktin karu bahkan longka official language omde syuk ita ikutin asusi Katrai dia ini menden mencisi lagi apa kebuat. Ni nak kalian kesorkar uji minister jongi menen udon dari ulai ulai terpang yo minister jongka education namar baya ka subjek ka garlo berkasi haka CBSE ladak penrong berkat kata burung kebersamaan. Bangan ya doang ya pi kane kapurong kawan dan nama Dr. Mulai yodon kibawan kami hei ho berkata yodon kibawan kami yodon kibawang de manga horkit hordan sngauha kipat ba uwat be nama lada im kaktin ong kaktin im kajat penriu ban kerpat ya biji pajba baik jong kanong ton konsensi baru jong West Castle baru kowe togi dia trelang bagi kasorkar hapok ejelam jong NPP ai hagi kakti kapon kakti kajang togi dia trelang bagi aji mutlan yang ini bangila ban ai kababahatam na kamenta kabit kabiang jong ka district jonghi na kamenta kabit kabiang jong ka jelam idela jongi baru kowe mentang ngayen kong uste presiden jong ka parti khmat jonghi ban pen itu ban ruk ban kerpat kerpon ya pi long keme long pa ki kon sama bagi na kabenta
Bapit Island ya kajing Krishan ka Bapura ya une udok usnam ukur ujai upersa ubaka jompi nangne na po ka West Khasi Hills kabarin kabahat yung tuliki ki constituency ka West Khasi Hills kabarin Bagkata kalong ya i Dr. DRL Longmay. Unew ramba lakaya hakasnong kabang jingay nangi na nokstoy. Uban angit skem na kalyang jongi ka parti. Ngimdon kamsyo banang penito yapi. Ya kalongyen kalongsem. Bat kongjo ya kain kayat kayen jong neururangba pikam tibba mapi namatay nakaju at district kemarin bat kongjo ru uday umarjan umarpa kikur kijat jongpi kabang syukwa banong kalongtan kawen une ururangba Uday ubaw belay ulat terkuker pang yaku. Ublay ura yaw ramba na isnong. Iba kayen jong uday tangkatret pataskom. Ubas ngaw tulot yakakya kasyam. Yakaduk ka jenjar. Ubalong tangkong unong akmasi halom. Hati pausnem di balalik no. Pila ban mundur benda. Uday uway na ki Professor Ramba hantay hakas kulpa ha North Eastern Hills University. Berkat mabigas warga India. Kaay bakasyanya yaw ni Ramba paulong u Director John Kataka Colleges Development Council. Hapo kejelamit halay jongi baro ki college. Ki hangap hakajing pet jong ude uru ramba jongi. Ulong way na ki officer ramba hantay hapo North Eastern Hills University. Ndey su tak unong ikay. Andre udero uta unong penyan u administrator hakabaday ban penyangan step yakikam dijam jong kai nehu kabasyakri kerpang ya kajelam negala jongi hadu kini disni kibabanta Barok ki breu ki khmi yakalawai babha ki wat yakajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya Mankasni kalong kajing sedang batuma kijing ikai bapura katkom kajuk kabamta ke MIT University kadan bunjait ki course pat kijing ikai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong, but ki galalong ka jingshisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalaway bachok.